Mwiriwe, nitwa Niyonzima Justin ndi mu Butaliyani. Ndagira ngo nk'ubu butumwa buha Abanyarwanda. Banyarwanda, nshuti zanjye, cyane cyane rubyiruko, munyemerere, munyumve. Ntabwo nasaze, nta n'ikibazo mfite, ndi muzima. Ariko ndi kubabazwa n'abatari gukurikiza gahunda leta yashyizeho. Bakabifata nk'ibyoroshye, bakabifata nk'imikino, bakabona ibintu kuko abandi batari kubibona sinzi. Ariko birababaje. Njye uri hano aya masaha, ubu ndi mu ma saa sita z'ijoro mu Butaliyani. Ariko imibare y'abantu 800 bamaze gupfa kuri uyu munsi. Uyu munsi wonyine amasaha 24. Birababaje. Hari abantu bari gukomeza sinzi, bari kuzana imikino. Mureke guha leta yacu umutwaro. Leta iri kubashyiriraho ingamba nziza zo kugira ngo tukirinde. Mureke kugora leta. Ntabwo ari minisitiri uzagiza iwawe uzahora kwigisha nawe ufata uwo mwanzuro wumve ko icyorezo cyagwiriye isi. Ari Abanyamerika, Abanyaziya n'Abanyaburayi, bose iki kibazo kirabagoye. Na Afurika muri rusange iwacu. Duhindure imyumvire. Twiha leta yacu umutwaro. Leta yacu duteganyiriza ibyiza, iri kuduhereza inzira nziza twagenderamo ngo twirinde iki cyorezo. Mumbabarire pe, ntabwo nasaze, ndi muzima. Ariko birababaje aho ndi gusomera ugasanga bamwe bari kubifata nk'ibisanzwe, nkaho sinzi. Wenda ndi kubibabwira kuko njye ndi kubireba, mfite abo duturanye, ndi kureba uburyo bari kurira imiborogera hari. Niba igihugu kiri gufasha abantu 800, wumva uwo mubare. Nako twatangiye twumva ko bitazahagera, ariko ubu ngubu birakabije. So turacyafite amahirwe rero iwacu mu Rwanda. Nimufashe leta yacu, dufitiye gahunda nziza zo kugira ngo tukirinde. Uwa mbere, mbashimire na leta umwanzuro yafashe, transport ingendo zidafite 12 bazikureho, kugira ngo turebe ko ubuzima bw'Abanyarwanda bwaba bwiza. Babwire mge rubyiruko, leta pe ifata umuntu utari bukurikize gahunda za leta yashyizeho zo kugira ngo idufashe, araba ari umwanzi w'igihugu. Mumufate tumurwanye. Ndabizi ko mwabishobora, ndabizi ko mwabikora mubyemeye, tugafatanya iki cyorezo twakirinda. Murakoze, n'ejo nzongera, n'ejo bundi paka. Mwamfata nk'umusazi, ariko ndababwira, ndahantu hari gupfa abantu benshi ku munsi. Aho mwafashe ko Ubushinwa ari bwo bwa mbere, Ubutaliyani ni bwo bwa mbere. Umujyi biri kuberamo, uhageze sinzi icyo wavuga. Murakoze, ndizera neza ko message yanjye yabagezeho. Abanyarwanda, uyibona ayisharing, ayihereze n'undi mubyumve pe. Dufatanye, wash your hands wearing the mask. Ariko rero nicyo nsaba leta yacu, idufashe mu mafaranga ifite, mu bushobozi buke ya leta yacu ifite. Ishake mask zishoboka, baziheza abadafite ubushobozi bwo kuzigura. Naga ntabwo bagerageze, ntabwo bazazigura ari uko abantu bamaze kuba benshi. Nibadufashe. Nta bitaro dufite abantu bazajya bajyanamo kubapima ngo coronavirus. Ntabyo. Nibadufashe, izo mask bazishake, abantu bazambare naga. Tugerageze uburyo bwose bushoboka. Murakoze ko munyumvishije, kandi ko mugiye kubahiriza gahunda leta yashizeho. Imana ikomeze kubarinda, kandi dufatanyije twese tuzakirwanya. Murakoze cyane.